Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salamullah sareng ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pasampak salat salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah pangeran kaula Nabi Muhammad Nabi kaula tretan cekor ya Allah lak pelakus pekusat aja paringi ilmu rezeki keturunan manfaat mubarakah amin Allahumma salatullah salamullah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Berdasa bagian semeleng tingkana lebihan bi koceng kabar kata murhateng lenteng urusan pejeng yang keplok penting. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bu Sumiati arasa pokok bener lagi tuan rumah ngabas undangan pada aklumpok bagian bini antak sempat tok kotok kelakean benyai sempat ben rokok. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dengu dana seneng bongimbongan but kebutan bong sombongan pate deteng tak asomajaan kare kastana loka tolongan. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dengudah cekor lakar labat hebat 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 sarimi bentelor epat kolpat taang rasa cepet semalarat yang sepose nyare teke aroba mutang. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin watuana ngala embu ala kotusa alok gelem beten lagi roki apos tepos lo ang rasa jalaro patekos. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih asarang wa ala. Inna min asbabi satir rizki kasrata salat wassalata wassalam ala nabi wal istighfar. Telok lakonin ekasoki bareng ekaso berapa biki telok nomor situng babanya maca solawat solawat ekasoki tapunah ngajak soki
kira ngaki mun selawat tang kancah kenyang kapi tang kancah kenyang kapi kele Al-Banjari nyampi ji dulu berteh salah kenyang alhamdulillah selawat makandang ke selawat mun tanda ka pengajian pada didik nang ke selawat jangan nangkeun kenong jangan nangkeun ludruk jangan nangkeun keun tabur ngajak miskin tang teng 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 nduk kemet tak untung yang pit saya nggak baca ya pakung iya abi dato deki segoni ke umam gule tok rotok mereka pi tak milo ala Muhammad. Nomor 2 mabanya maca Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula bumi ngulak saben are tretan betus renyalere si bobi dunya lo tigre mare teke lo enga kapate seenga cuma se melia kalong melia geleng melia anteng aku bayar Roma ben penumpuk sape Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Nomor tung banyak mau salah. Nomor 2 nomor 3 banyak salat son langkong bojang tahaj kol tolak malam jaga kiyak yang cukem akela lo age koresel teater kalau untuk lo ngalto helm terosaki istinja pasoceh akela salat tahajud harmonis setelah artian istiqamah setelah salawat istiqamah istighfar istiqamah langkong salat tahajud istiqamah beli korang seader banyak rezeki nah amin Allahumma moga mantri bisa laku amin ya rabbal dan kaulah kiai ke umam kiai keng sokian ke pakai aja sokian ke banyak salawat banyak istighfar banyak bajang tahajud kulah korang salawat istighfar aku tahajud aku sokian ke tasa nyok-nyokan lakole pada penceramah rezeki lo pada yang kena bangki pada tani situng molong situng lokmu pada teman pokok situng abangun bungkok situng mata ada bung pada ke Malaysia situng pejreh situng penjara yang kena bangki pada kiai nah situng soki situng tak patah so iya dah gula pun ke umam pun ida jitan gula nyaman ke lawi subhanallah alhamdulillah ngente insyaallah mau jadi ke umam kan sangtan gula tula apa sampai mangken tamu ikan 10 bis Jawa Tengah perebes osok sabideg kalaki 10 600 kapan paleman asalaman kapi kisah kapan jongo semira segera berempah 100 kali aki 600 alhamdulillah oleh seminggu ke jompok roskoroh di mah di batas abon tapopak asalaman daga kotong tanang jangan ngodo sekali kikir ke siapa tak sakir kikir lah kau oleh pada rezeki Allah sengatur setuju
tak sa nyok-nyokan tak sare beureun datang rezeki Allah sing ngatur niki datangkeun balik Honda alhamdulillah beuni pah paya beuni pah juleungna matur Honda pala datangkeun melepi ke coba kelenger nang kindam seram datangkeun makan haji datangkeun mata ibu di mana mau jadi bakal cai nung leunon sadet datangkeun padahal keng penyakit TB aja nyok-nyokan beureun benteteun baberes sallallahu Muhammad mandeman datang milo lorot minta geletok mantan laki tak tanya beh ngapa kau julu pikiran deh terus di diem mendeki kok taruh kilir cong taruh kilir tapi ni kena gelak je beri je para hambar ni coni sekoni susah jadi ya pada remang kau ada Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil qail Bismillahirrahmanirrahim wa yawma nusayyirul jibala wal arda barizatan wa hasharnahum falam nu'adir minhum ahada وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد wa ala alihi wa ashabi wa ba'duh tantretan cekor batas tekerjot kapi jema kaya tasruah maca Quran mi awat tuwat beda pancaan tada boleh teu awat tuwat ayat ki buru cerita masalah kiamat benih kiae pasta ngaji mun ngari ya dari ada pak kerapat ban ke umah ki kelerogi ya pasta ngaji pole pada remari sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa ba'du para alim para kiai para ustad para ibu nyai para tokoh kong langkong guru kita bersama sampun apareng pakeleng paimut ceramah da al-fakir ban ajunan simuljah muga mantar titi ilmu sebarakah manfaah amin ya rabbal dak selerana Kiai Haji Khatibul Umam sangar beten kolamul jagi para kiai para ustad para nyai selain kong langkong bapak kepala desa batas engki beserta pamong ipun beten kula sangar amul jagi hadirin hadirat rahimakumullah ngadang syukur Allah Subhanahu wa taala kelaban maus alhamdulillahi rabbil alamin nikmat banyak beki banten kadakten kalau setuju kolam kong nikmat beki dak sahibul hajah merabu pancenengan beni biaya sagone japon ki umam kelek japon ki umam biaya na beny keng banyan nang keor putra buana sekeju kiai bada alhamdulillah tada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tak sakir kikir tebu segala lakon le pada rezeki Allah sing ngatur sallallahu alaihi Muhammad kong langkong al-fakir ngampong de nikmat syukur nikmat sahibul hajah haji pesirah saya Mekah iki beserta si nyepoy mangken Ibu Sumiati asyukur ka Allah nikmat cekai deh
nikmat iman cak kaedah karena tanpa iman tak mungkin Bu Sumiati nang ke pengajian benih tak kuat nang ke karaoke tapi yang tak kau Allah Subhanahu. Nomor dua syukur Allah Subhanahu Taala merabu panjenengan membagi kebahagiaan apa-apa di anak tuli pajula bakaja di anak tuli pajula sernya mana si bini Romlah Artifah Afifah subhanallah Afifah tuli baju laki alhamdulillah karena baju bandok baju benar kendatin baju ada cuba dok kelem baju banyak sebab cuba baju ada datin dok kelem baju apa nganyinggal oh contoh lagi gila apa gara-gara duk buragi ya malah loda kalah tuaki mantan sedua muka mantar kedua turunan solehin dan solehat amin ya rabbal anak solehin dan solehat lo kempangai kau le tak cukup amin meloloh sampai Rasulullah tebu ikhtaru linutofikum milati bin kapi yang laki dek beten manen tibin kapi beten manen yang laki orang bini orang bi sallallahu alaihi Muhammad tinya orang bini nenteh mantan laki oleh Afifah alhamdulillah kenyaman lamapan arten selaki caranya mana selaki tak tahu kena orang dimari selaki respeja ujo tak amang lo tak kenal yang dina sallallahu Muhammad ikhtaru linutofikum milati bin kapi dak badan manin tibin kapi nyare cucuh kotu mile mun bisa pu compak japon kanjeng Nabi nomor situng sepenting sewajib kotu agama is pakajah kotu agama tak oleh kawin silang selaki Kristen sebini is selaki putih sebini kres tak apa-apa pada bangsa saja sebini Islam selaki Yahudi tak oleh hukumah mun sampai abolong tedung kafir meloloh zina meloloh makanya beniban seroban perkawinan sallallahu Muhammad yang bertanggung jawab pasere mun sampai anak kawin silang sayang ketasa ni kana benikun anan saus seraja tu sega Allah reng tuan aku dikritik ya ada apa neraka naudzubillahi min seboran pak ada apa saja yang tuan kau lekeng enggak ada abad tibi bu apa patang baimut mangken saborana kiai pun tak jamin suar kiai tak jamin suar pada tero kasuar banyak kiai masuk nora muka banter termasuk saya suara ketan gaula amin ya rabbal banyak ustad masuk nora keng banyak masuk suar harapah tahu cara nak masuk suar ke maki tahu cara mun teh lakunya pada nyonglet apain nora banyak bu nyai masuk nora keng banyak masuk suar apa sebab tahu cara nak bu nyai masuk suar ke lambe marenga maki marenga cuma teh lakunya nyonglet apain nora lau kana fil ilmi duna tuqa syarafu lakana asrafa khalqillah iblisu seandainya banyak ilmu nah tak lakonin sebagai jaminan hajrah dunia akhirat yakta iblis syarga kada mulja kada ananging iblis ilmun tak lakonin maki alim iblis nyonglet apa neraka jahanam saya kata cukan siapapun orangnya apapun pangkatnya pinter lorak nyainya kiainya ilmuna tak lakonin ku aku apa deng iblis ning apa neraka naudzubillahi min maka sami-sami masuk suara salatullah sarang salamullah ala taha rasulillah salatullah salam
Allah ala Yasin. Ceman samangkin ceman pon akhir bener sambil ngantos ojen ya. Tengka ben pola pon gojar kajer banyak tretan cekor ampon tadi cil marga sibu alako pejenga cecen salatullah salamullah ala Allah Rasulillah salam salamullah ala Yasin habibillah. Nomor situng ala ke abinih siapa dais. Nomor dua keturunan tengki mungku Allah mungku manusia arten anak potong reng sing ibadah ke Allah cabinyan anan orang setabe jeng sengico tujuan korup cabi kejak kabin mabuduan pes tujuan main to wafal ki ya ini temur meloloh cek kabinan anjria tak kira barokah tak kok nolon ka mbana ngico mbana banyak abin tabun mbana ngicoan repe sare saya thank you mungku Allah mungku manusah mun nemu anan bupati ratin pentah polami kendai kor bupati na bajeng zakat apa sah haji walhasil tanda ala ko cuba ala ko be anan Pak Jamat ratin entaren pentah polami teh kenceban Pak Jamat kor ibadah ke Allah anan kelebunan apelah entaren pentah status sosial salala mungku Allah fokus mungku manusia fokus subhanallah mon nemu nomor telu ratin muana genteng muana bantai namun bisa alhamdulillah mun saya genteng ban seratin pele baju ban bademah pasar buang bani segento maksud ratin ban genteng relatif napa jepon seter dan kadang nak kana lebur kareng koning tanda kasajelang arapa mun koning kuara betenah bedek sakoni lamapan mun jelang epal-pel tambu sekali bedek yen ngabi ban bedek cen ngabi ban teke penguskap bani jandatin sajan coba bagian dimmer ngaduk burundu deh aku cangkui ke pasar buru kapi orang mantan wanita yang ciling lebur mun basa-basi jangku persis li balik buka sallallahu Muhammad ratin atena genteng atena menemu nomor telok status etos kerja tinggi tak kempros lima liha bani hoki bani artena kerja keras nyari sehalal muntah nemu pucuk empat pucuk dua ratin atena genteng muana genteng atena muntah nemu tinah maki bak coba sokor tujuan ngakan alhamdulillah kok gereng tujan kok tahu tujan kok tempe kengan marongki tujan kok ayam benekun tujan emot solmut nah sare jadi bisa kebe ya cek sengsara nih kasar calon-calon ketika itu makin ratin tak sati tak ngakan selaki kalau ngalak buru sehari ning telo bolo apa nyendok tambu si bini teke gerudung aloso tak mendeng jadi ya
Alhamdulillah nih bini cekor, alhamdulillah pada saya saja. Amin ya rabbal. Moga mata terus subhanallah. Sallallahu Muhammad. Abin yang bercuba Quran lah fokus dua hikmah kaule nomor situng aman tak ada lok ngilok ke Malaysia selagi 2 tahun 40 cekor ada lok ngilok ada apa bercuba borana kecil pasratin Amerika lakan sorba aja bude pecawat ban misnari tak aman si bercuba beda aman mudah ten sahabi ni ngalah si bercuba baik Quran akhlak fokus tinggi. Nomor 2 akhlak. Saya coba kor akhlak fokus serak lain ban seratin afifah ratin apa nyaran-nyaran ngandung 3 bulan lapar tak ratin ngandung betuang bulan ngandung kabar bara kakapi mata na bara elong bara cangkeng bara bibir sajan bara bau na bara anu na bara tabun bara aja dan lajeng enga entok aja ilan asratin buru cuba angok nyara sebab cuba pendek serak bakun nyara-nyaran cuba ngandung 2 bulan pakuncu ngandung 4 bulan sajancu ngandung petong bulan aroba tekos minta ingat tekos mun bau terus apa dah jangan selaki terus mancir engkau mancir si kilo ke terus duko tompol le selaki ero cet banja capi yabi jan pero colon salah kelbet boleh ya le manggis je nya men cara lancar saya ketero tulika tak ku aja ilen puk tabun padahal saya cuba colon setero mereka lem tabu boleh ya le samangkai ku ya nya men cara lancar jangan selaki mungkin kok nyaman ya le nya punya bentah kok ketibin aja gampang ni serah saya dalam puk boleh saya bebe boleh ya le ada selaki lesebah ngocak terus manco ya iku cok manco ban selaki beni pas beli sebini ada pahalak fokus kalau keng misem manco gitu ya Allah ada yang bini aja sehari saya nggak jadian nama dimah malarat kadang selaki ngocak situng hatam 2 kali hatam 2 kali talah bener yang laki luar masa ya le pang bener lagi ngakan nah aduh nggak jepek masa nyaman mau saya keluar anan peto itu nggak taya itu aduh gue mengari ya awet ada butuh untung selaki sabar selaki bah kalau keluar ngujing todus lakan laungkuan pun dapat ngakan jangan tibi dah parongku selaki nyanyi ya dan roman salam lolo ni laki jadi ngaki ke laki dia lagu ke buru tak salah janin je bang sabung je werwe tina aki tina mun salake apoi sebini ko teh aing terbalik ke mun sebini nyengah salake ko tu sabar tu lenying nying kelepada maketen ko sekut perang Iran yang alhamdulillah tebus rahmah cekak ede maklum anak ning sebelah sebenarnya mah mau kok cecong jodoh gelak ke umam serietanan berapa je pun aku cecong boleh ya Allah yang dinar Islam yang tak pati Islam ke anak tak pati hende ki pendenan yang cekor kula pengajian ning pesongsongan sumenep ya Allah ya Rabbi wisudawan wisudawati protokol tahun ajaran 2012-2013 wisudawan pertama Jamiah Putra Pak Jamiah alamat Pesongsongan Daya wisudawan kedua Sumiati Putri Bapak Marlia alamat Pesongsongan Barat pas ambu kedua biikul sang kukeng mate sona kula tanya ke ustazat ambu kison mate ngi punten make saya wisuda ning 2 saya keluar ning 2 saya lulus cek banyak hadirin mi pas sekone ustaz lakar sekento makai kinto bagian binaan kapeler tujuan kana tanda
pakai laken pada norotin giyah lagonggo giyah ada ditung kapi kebanyakan di situng rang-rang dua make alas napa-napa tak kok tak ngakan ini malah selake ke dengan ki dalam dong tuh di pengandung nah ini nemplong-kemplong jangan diberi ampun tuh di pengandung banyak laki bini mun bisa kemper cambuk alhamdulillah anak lengkap ben rezekina contar keluar anak tak terna ilmu tabu lengakan apa mi temu cak ngakan odi tahu di aku ilmu tabu nyengkol bere nyengkol temur sekadang mulai dia anak lemak lah ke tabun asongsang bolik boleh bon dokter bolik boleh nyongsang so kono ada melolo saya keluar kenceng ke bebe bolik boleh ntar boleh bolik boleh asing kuluseng aku ni berarti odi ngakan saya sadarin Allah subhanahu dia terkebet nah boleh saya keluar anak kita keluar siap ibn Allah kapanlah umur kandungan belum bulan siap Allah beriin susu 20 kena bentel-bentel lah bernanta apa bercelang bercoklat bersabak mira tahu sambil ke toko cekak bebas bahan pengawet sakadeng bapan ngampung ting tekating kanda kalah benanan kita percaya kepada Allah yang kita bagi subhanallah Allahu akbar ya Allah marah kahning dua wisuda di menemu jadi ama Bapak Ibu rahimakumullah nyari cucu beniban seroban eki lah kena kelak syarat mun bisa bercompak tak bisa saya dua kelak ratin ate bak cuba tina ko akhlak fokus alhamdulillah mangki dabus kelak ke umam apa kalan jaban seroban banyak perkara mangkin setengah halal yang kebini nah kepada kata temor egoy kalau bangsat selake guncing laki ngibah honda laki yang tahu rasan roh ngapa raja nih kok ngokor tak lebar semapan jalan si gujligo akunjal tak akunjal letu tak letu ben pekalah haram ceng alhamdulillah mantan si dua tak kemancing guncing paling sekalian tangki mun korang dua kali belian mun kareka dua sekento dalam solusinya malah tak tukan Allah karena mun sampai ke bekal lampun hubungan tak saya lah orang ngajar ke Allah carap nak boton solihin solihat bekal bangsat mata kok lebih mendeng tuana solusinya campuran keluarga ngak makin banyak istighfar asapora ke ngain lambak sekal bekal agonceng kabar kata mun lambakal bekal buruh ki gula kapan kata mun buruh si bini selaki buruh lagi bu ada mun setian jabo yang tos bu di matang bekal tak datang selain datang kapi tang bekal tok silok datang dia ate kete kita siapa ben bekal nyapa ka ada si bini aduh mak saraungku itu ya sallallahu Muhammad ya enggak oba khusus cekor oba potan cek beki jeng-gonceng mah compok ber kelas semua bengal kapan maki PC ke kelas lok nyaman mun lok buat dua dalam kamar dorem majri jadi pada orang teh tak lamarin dalam kamar buat dua kapan teh etorotin pas apa burung ada laki malah tak kok beeng di budin mah repot deng tua akhirnya masuk ke dalam kamar dalam mah solusinya saya ngak seban paraban ban kelas cek ngadep sama nunduk ruah nunduk kapan kelah nyiting apa mana beli apa saya nyiting mengkorok berdua tak apa-apa kayak mempahuk neko berjawab jangan pegang dulu jangan cium dulu karena baru saja kita bekalan beletang jadi benih bekal je berekai kare bodoh Sallallahu Muhammad apa kalan lah bener apolong lagi bini apa bener pada sekoni macam bismil mantan ke nangke sesa marabu kiai subhanallah mangken lah berdekapi insyaallah baru
abaakum tabarakum abnaukum tak maturana. Alhamdulillah Bu Sumiati ben sekeluarga mangken bagus ke banget wana celem ko pun ekerami desa kencerna sedekah alhamdulillah kencerna zikir alhamdulillah ku aku na potona mun Bu Sumiati mate insyaallah ku aku pokoknya keremin kenceran kia alhamdulillah balaanan mangken ke orkes ku aku kompoyan ke orkes iya corok-corok aki datang kebiasa ngapa nyongo ngampong nganyong tuan rumah senep ding ding dong dong dang ding dong ding dong dong dang ding dong dang 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 cedot teko kalau berempah kolsit armi tong ruah 1 2 3 4 1 2 3 4 saya bajerake kapan korang atau kalau ke bini compok bersatu lah gara-gara nang ke orang ngongko sekolahku ya Allah aku aja bener cerita bohong cerita beneran sallallahu Muhammad mantan saya apolong lagi bini pas saya ngereng syariat ngandung pas saya babanya zikir dari Allah Subhanahu anak keluar bunga tak bunga sudah cabih dah kia minta barokahnya ngibepes sepirus segera berempah iya ada kiai mentanya apa 2005 di mana
Berikutnya acara yang kita tunggu-tunggu, protokol jangan nyaman jangan malam, tunggu-tunggu tengok deki tak sahib, tunggu-tunggu ceramah keagamaan. Dalam hal ini orator tunggal kita yang mulia Kiai Haji Fanan Hasib. Beliau adalah Bupati Kota Sampang. Kiai boleh Bupati ini, Kiai Asalaus Assalamun juga selamat terasa mari maurib ngaji Quran de Kiai. Nah alhamdulillah ngalai Makassar pengajian boleh kul. Hadirin rahimakumullah, istirahat diisi dengan penobatan siswa-siswi tauladan tahun ajaran 2011-2012. Ya, dimohon untuk memberikan candra mata yang mulia Al-Ustadz Syafi'i. Beliau adalah Bupati terpilih 2013 2000 Mucak 2000 bah perten 2000 protokol semangke muntah bumbu kampung tak baju. Saudara Muhammad di bidang ekonomi sampai mau tahu saya nak anak madrasah nak anak langkeran kisoki ke Sampang satu ke ngemas cicir Sampang mun semudu kacu tahu doja jalan ustad pinter cebini nyai ini berita. Iya aku tandi kapi barokah manfaatu lagi ya ini maka cak ni ki madrasah. Sallallahu Muhammad sekoni pengajian moga mantar barokah manfaat ki ngasa nguasai mati ya ilmu kubur moga mantar saya kau langkong aku niti siratal mustaqim paringin lancar amin. Kau langkong masuk swarga kapi bareng Kanjeng Nabi amin. Kita termasuk saya ngucap amin amin juga. Apa-apa Ustaz ben kiai tak jamin suar ke banyak kiai masuk nurang Ustaz ngerebung ke nurang bu nyai akalar karan nurang ke king banyak ke suar apa tahu cara nama masuk suar ke polan uning cara nama ngaji maki mare ngaji muntah lakonin nyonglet isak lisak ben mereka bilbi sebenih kiai ben ibu nyai ngerebung. Saudara Muhammad baca hadis bah toron engki kok mun pengajian bah engki mun ayu ting-ting bah nganga colon hingga angku teh becet lepak kalau mana berakapi betul siapa rengi tu ke berakapi yu'ta bi rajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandariku aktabu batnihi kama yadurul himaru fir'a fayajtami'u ilayhi ahlun nar fayaquluna malaka ya fulan alam takun tamur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar qala bala amur bil ma'ruf wa la ati wa anha 'anil munkar wa ati. Lagu di mari lagi di akhir ada bunyi pengajian kecung lah torot bada kecung swarga kecung nora bada lagu swarga lagu nora kemana aku harus mencari kemana kiaiku yang mulia telah tiada ya Allah mohon penggantinya. Swarga neraka iya kikir mencelak to di bawah mayu ting bonja bening kok sengocak ki buru jadi ya. Terus lagu iwa peye nasi jagung
sampai tua, sampai kiamat Islam tetap tersanjung. Suara ke neraka. Iya dah iya ke dengaki. Kita pada bersegala. Ke umah kiamat melolo. Takok, urut apa tak lain itu ya. Tak lagu. Milih lagu saya kasih suara. Lagu nomor berapa? Mertelok. Hafal saya bebo. Mertelok. Mungkin lagu macam cocong bibir. Mertelok. Sarwa tulian. Lagu nomor telok. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Shalala, shalala. Nang. Itu lima deh. Lebih baik jalan kaki tapi punya harga diri daripada numpak kijang Fortuner, Avanza, Alphard, semiliar olehna korupsi. Lebih baik Roma perot korco rempah tapi jadi hamba Allah daripada di gedung oleh ngico arampok nyupet ngicoan repe tujuan tekos tujuan cek main jam 100 nyeratos seket. Hanya dengan kehormatan diri jadi berharga. Hanya dengan keimanan diri jadi bahagia. Alhamdulillah. Suara ke neraka. Kau cok joget. Jum ya. Balik pun malaikat. Cok joget. Imtihan biasa lah bola. Hadirin yang berbahagia, inilah dia penampilan kita bersama, tarian-tarian Islami, joget-joget Islami bersama santriwan santriwati, calon-calon surgawi. Wow, sangku bener ngara. Sangku bener, saya bener sana. Inilah dia tarian-tarian syetani, joget-joget iblisi bersama jerongkok, bersama begabik, bersama kek-cekek, bersama balik tukang, calon nerakai, calon jahannami bener. Dumangkan namun solawat aja joget, joro aja bini, so nggak peltung. Salamullah, salamullah. Aduh, saya rasa susah. Ya saya ngucap. Ada apa tak mainga? Mangkin lah mainga anjak. Susah TV je. Saya ngalatih ustaz na. Gua aku ipuk-puk benarkan dia. Boleh tukang syuting. Tukang ngeson noro sekali. Ada apa? Kasih dia bagi banyono cerot ni ko. Lajo kira terpentel. Senapu organ. Tak sahib lambu. Lah tuah para mati ya. Ada yang nak kasih mati ya. Pada ban sing ngoca atau kelamba bener ke. Tan mantan kia bekas kiai tak ada ibu tadi penjahat. Mun bekas ngurkes itu kiai alhamdulillah. Nang cetak kasa. Dah malam para rober ya. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kuakui neraka banyareng laki banyareng bini,
ban malaikat tunggal dong ipuk-puk tercenter senta bune pekeluar eta layaki dak pang-pang janti biburu bo lok ning bulu le tepuk le ban peron bo sanora kang ngecit kapi sebedana dosa pangkur bi Allah mesek sangajriya engkau lah raja tusa maki bercung rajan boleh tembang ban sengko sabangko kapan nyongo tak kercadu batin sampian ki masuk neraka ki lamba sampean mau sarapi datu je nyamana mantar ban ya sengucabo oh keng takor ya bu kepada timur tak berat saya ngocak keng teraka swarga takut kan orang tak gelak tok bu orang dinar jangan ada kiamat dah gelak aduh yang cekor salam ala Muhammad aduh ya lakar lain ki kau lamba ahli pidato ahli ceramah ling molang ling madrasah masjid khutbah tambu sekali orang yang penangis bigula gara-gara khutbah kula gara-gara ceramah kula aku sergukan saya baba ulang iskada nangis tegenta saudara-saudara saya ngake-ngain ki sik dan nangis kapi setanian kapan para lo beri poloco banten kau le kelicek kapi ada saya kele bila bibumbu ang atas baba teka kemian amur bil ma'ruf wa naati wa anha 'anil munkari wa ati kau lang renta kalaban fokus tapi kalau tibi talako alang-lang kecuban kalau tibi alako kada saya rasa sekento neraka panjenengan lah banyak ilmu saya berdapat pegel saya kaule ban panjenengan teh lakonin ku aku bareng iblis pas lakoni tangki asedekah iki bagaja asedekah iki senang asedekah cekor alhamdulillah bade masjid tak tertib ah minta mangken bade alhamdulillah cek buru mun omah irama alagu pak biki 200 juta melemang ke berapa lagu begeleng kor gitara platina sakoni ibeng bade masjid tak tertib compok lagi setuju cebu bagelet hi pada iya kapan urusan sompong apa gelak-gelak lepas kapan masjid yang petaber bah lain bah coni gelak tandi tak dapat baca beri siapa-siapa bangun masjid aku numpak masjid neng waktu syiratul mustaqim kenang bang saya bang 1.000 pak imaman kenang saya kete bubeng ke tengah 10.000 bang labeng 5.000 bang ngeluar 2.000 lema dekodok saya atas 1.000 lema bang ngebebe 500 keker nyaman milih ayo tak jalan tak ulang ibu bendaharan orang makin teh kakan kulen ten ini gala siap ki siap demah iya karcis sih orang majar karcisnya soar sallallahu Muhammad la ilaha illallah buka dompet la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bareng la ilaha Allah pahosyo la subhanallah tolong dilangker kadek la ilaha illallah cak ngocak bu ngocak cak betatibi maus kalimat tauhid belajar kartis Muhammadur bilanya berdepak kadede kastana pun pada bede cak mas semar apa tuh ya mutnya itu wah tak mana mereka genteng radina
bilanya berdepaka dede kastana pon pada berde anak bini peletatang ke senyan dingin pada lo teke ngabese kering sara ngap kelengapen sambit hapake la ilaha bahasa Allah sambil ngocak la baca illallah bahasa terus subhanallah cak bentang bilanya beka kerungan ngalar kersambila pancelaan bilanya beka kerungan ngalar kersambila pancelaan ngabes amal se lo karuan sambil coba bi setan sambil kuda bi setan asarang la bejar karcis ka swarga dia la ilaha illallah terus ngocak Allah nyabelocot laju ipandiin laju ipuntu enga pental goleng bener nyabelocot laju ipandiin laju ipuntu enga pental goleng ya sangka langker isom pejengin bedese nangis kadang sampai hacering bedese nangis sampai areng cereng asareng pasampak la bahasa cak bentah la subhanallah subhanallah Allah Allah Rasulullah khosyok mun khosyok yang lagun kelero tor cekun lagu tangki penting ho alhamdulillah lagu lamba si ocol ben gula yang kelopa lagu nakadir tak kira tak pangki pole kau le kala bentika ha 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 ho ho yo bedak lima tauhid nyaman kia la ilaha illallah bareng la ilaha illallah pakai baba lagun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekian toh banyak salah keterangan kaulah saya butuh orang ilmu saya ngaji orang abid lambe tasihaki dia para kiai para mahasiswa bingkeng umpamah pada seleres minangkah fadl Allah subhanahu wa ta'ala moga mantar kita panggil boleh amin ya rabbal bukan hanya itunya ilmu kopur tapangki kalaban senang amin kuaku arah masyar tapangki semesem amin ning siratal mustaqim numpak masjid kapi amin makin nyumpeng 500
Kongkong aku sami-sami masuk surga bareng Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Muga manter sompongan panjenengan segi buruh jelas dadi tami ngasampean apa neraka. Sombong kula make. Kula troya lemah beri keng todus tarapa. Tarapa. Keng todus kaureng tarapa dulu. Arapa berjeri ya. Nah seandainya sampean mate tak tobat markerja sombong troya lemeria ujub sum'ah troya kidang orang kapan lah mate tak sempat tobat depak kelem kubur jeria bakuna jalan ini kapan dapat sesohe kalimat idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalathin yang dipakai itu tak ngangkui kalimat wala tamnun takthir jangan kamu memberi dengan mengharap lebih banyak ini sampean abri napur kira tolian jadi kok sepuluh menengko sepuluh troya lama sepuluh gege tarapa kemun bisa sabar Allah ya Allah sabar tu sarajab troya lama sampai capur salala tanya pur jipek ngejepek colo mun tak kuat mi abangun alang sabaran sebanyak thank you maka mantar tetia amal se barokah manfaat jariah sebagai terima ku ya juna Allah amin ya rabbal sekentoh pamator banyak keterangan saya mande eman nakar sabuk dibudi gula pah banyak aja untuk aja ibu kapi la tak lebu la tak lebu hai ku dia tangke boleh la ngeleter ni binin mah dia bulan seberi ruang ada kan ke tangke nak syukur roleh burung. Iya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur bang tulis saja muka-muka paling selamat alam barzah ini alam khair. Ilah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين يا الله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك يا العظيم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد جنا بها من جميع الاحوال والافات وتقديرنا يا الله بها جميع الحياه وظهرنا يا الله من جميع السيئات وترفعنا يا الله بها عندك على الدرجات وترفعنا يا الله بها عندك على الدرجات وتبلغنا يا الله بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت اللهم إنا نسألك يا الله علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم طويل عمرنا يا الله واسع صدرنا يا الله قاضي حاجاتنا وارفع درجاتنا واغفر لأمهاتنا واغفر لأمهاتنا واغفر لأمهاتنا وآبائنا وجدتنا ولإخواننا وأزواجنا وذريتنا وأهلنا ولمشايخنا اللهم صل على سيدنا محمد الدنيا بالأعمار وتجر بها عنا جميع أسقام الأخطار وتدر بها أسقام الضرار وتقضي لنا بها جميع ضد الشافعين الله في القرار برحمتك يا غفار وهاب العالمين وسلم حسب الله لا إله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربي زدنا علما وسع لنا في رزقك وباركنا فيما رزقتنا واجعلنا مهوا في قلوب عبادك وعاجلنا يا غفرنا ويا حسنا يا جوال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكون خاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبلنا بسر ونور سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد ونستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.